twongeye amashyi byaba byiza. basabe duhaguruke. Mnemerere protokoli heze Bishop Alexis Isokibora adusengere ijambo ry'Imana. Mwami Yesu turagushimiye muri uyu mwanya ko tugeze mu mwanya mwiza ku ijambo ryawe. Reka imbaraga z'umwuka wera zururuke. Ijambo ryawe riramura ngo buyobwa n'umwuka wera w'Imana, abo ngabo nibo bana b'Imana. Haleluya. Abana b'Imana barahagurutse muri uyu mwanya kugira ngo gutega amatwi bakumve Mana. Haleluya Yesu. Haleluya Yesu Kristo umwana w'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Ijambo ryawe ngo nimushimire Uwiteka Imana kugira neza kwe, ngo yuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Ijambo ryawe ngo ni bande babasha kuvuga ngo imirimo yawe Mana, imirimo yawe itangaje. Ngarago watambutse hari imbere, reka umuriro wawe umanuke. Bandi zavola fonde za benigi ya golovenitis sanvola beningi ya goloveri za vonash. Mana kora ibitangaza bidasanzwe uyu munsi, abantu bakiri dukira imitima imbere n'inyuma mu bugingo bwacu bw'ubuzima, kandi tunezererwe imbaraga zawe mu izina rya Yesu, amen. Turashobora kwicara. Mbingu zikiondoka, nchi zikitoweka, aminie ataona hadithi na duwe. Mbingu zikiondoka, nchi zikitoweka, aminie ataona hadithi na dumu. Uwizera azabona ayo masezerano. Uwizera azabona bona ayo masezerano. Uwizera azabona ayo masezerano. Pima. Uwizera azabona ayo masezerano. Uwizera azabona ayo masezerano. Uwizera ayo masezerano. Kwa muri beza ni muzamuri bikaza. Sama, hey! Hey! Ndashaka kubwira abantu bose bafite ibibazo bihangane. Ndashaka kubwira abantu bose bari mu ngorane bahumure. ndashaka bose
mwihangane ndashaka kubwira abantu bose bari mu ngorane bahumure ndashaka bahumure ndashaka bahumure ndashaka bahumure ndashaka bahumure Uwiteka azakura imiheto azakura igamara mu gihugu Uwiteka azakura imiheto azakura igamara mu gihugu Uwiteka azakura imiheto azakura igamara mu gihugu azarema litarimo haguruka azarema isishasha litarimo azarema litarimo azarema isishasha litarimo sikia abantu inkota zabo bazazicuramo amasuka n'amacumu bazayacura mw'itambuzo kuko nacanga bizabanguriri nikota kandi ntabwo bazongera kwiga kugwana kuko isi iza kwigwamo no kumenya Uwiteka kuko abantu inkota zabo bazazicura n'amacumu bazayacura mw'impabuzo kuko nashanga rizabangurira indi koko kandi ntabwo bazongera kwiga kugwana kuko isi zakugwamo no kuko amazi inyanja yakwiye azarema isishasha itarimo azarema amashi kabisa twende azarema itarimo azarema amashi wicare gira testik pa Hosana turashimira Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ndiyo ikomeje kudukorera service abagufi n'abarebare abafite utuzi n'abatadufite abamaze kubaka n'abatarubaka abari aha ni muzamure iyo Mana yakoze ibyo tuyikomera amashyi akaruruke sijaiona nyingine siku na jana imetoweka na leo Mungu anazijua ninazo nimugera muri nimuzamure amaboko yanyu ari mu butunzi nimwonge sama hey turashimira Bishop na madame we n'abana babo turashimira Reverend Kado n'umudamu we n'abana babo turashimira Pastor Nathan mudamu we n'abana babo n'abandi ba pastori bumwese nizego zitorero rya Foursquare mwese ijuru n'amatayo
komeje kubishimira kumva ko mugomba gutekereza mugatumira ijuru n'amatayi gusa ndawashobora kugira ngo agende aramutse umuntu wese wa Foursquare ariko mbasabe kino kintu nimugere muke twende amina amina oh amina usifiwe amina kanisa Amina, Amina, oh Amina, usifiwe tena. amina ya shimiye abapastori baturutse mu matorero atandukanye n'abavuga butumwa bara n'abakristo banyu mwese mwazanye ijuru n'amatayi turabishimiye abari hano twakomera Imana amashi kubera twaherukanaga kera nyamara none ko dusubiye kubonana dufite ibyishimo niyagaresha abantu bose badukurikiranye bari kuri online abari muri service zabo z'utuzi n'abari hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda ijuru n'amatayi ndabishimiye kandi bahaye ikaze Imana ya Isiraheli ibagirire neza twakomera Imana amashi kwakira bene data abatazi nitwa Matayo nta mahisi muhoza mfite umudamu umwe n'abana barindwi Imana yangiriye neza ntaco nshinja Imana tuye Uganda umudamu numwe narangije kumuvuga yanavuze ngo baramutse mwese iyo ndamukanyo ndi mwishimiye okay gahunda ziraha ngaha zipanze neza kandi buri muntu wese aratahana igisubizo cye narimba kumbuye hakika namwe mwari munkumbuye siko kuri abari bakumbuye ijuru n'amatayi nimwenga bagira gutya reka dutange haleluya imwe yo gushima Imana kabisa naje narimba kumbuye hakika ya Mungu nimuzamure haleluya Haleluya. ni sawa hakire turimo muri kire ndawonyeganye undi ibintu ni okay mukanya ko mu masaha 4 niho bambwiye ko hari umuririmbyi wa korali yo mu rusengero nyoboye kwa Holy Spirit ko yitabye Imana yasize abana babiri ariko ndavuga ati muri ruratse ngiye kuvuga akazi k'Imana kandi ubu unungirije n'abandi ba pastor babwiye ngo mukora ko kazi naje hano ndi mu giterane ntagihungabana pe kandi umuriro ukuratse renga kuri kw'Imana hanyuma rero kuva ku cyumweru uyu ni umunsi wa gatatu turi muri topic ivuga ngo ibyawe bizakomeza bibi byawe ariko Mwuka Wera habaye saa 10 ampishurira ijambo ubyumva iyi topic iravuga ngo usubijwe mu byawe ibyawe byari ibyawe ariko birashoboka kuko hari abantu batari bakibirimo itangazo rivuye mu ijuru usubijwe hehe mu byawe duhaguruke dusoma amagambo y'Imana turasoma ibitabo bibiri igitabo cya Daniyeli ibice 6 umurongo wa 21 uri busome agera kuri 23 basoma abami ba mbere
igice cya kabiri murongo wa 26. Daniel sura yake ya 6 na mlango wa 21 hadi 23. Kitabu cha Wafalme wa kwanza ile mbili yake na mlango wa 26. Karibu kwa kusoma ikaze kuhabona. Mwese ndabwo muhabonye se? Soma wiwe. Bibiri ijambo ry'Imana. Yisome ndakibazo. Ageze hafi yarwo ahamagara Daniyeli. Yego. N'umubabaro mwinshi ati yewe Daniyeli mugaragu w'Imana nzima we, mbese Imana ikorera buri gihe, Imana ukorera buri gihe yashoboye kugukiza intare? Daniyeli asubiza umwami ati yego nyagasani uragahoraho. Yego. Imana yanjye yohereje umumarayika wayo abumba iminwa y'intare, ntizagira icyo zintwara. Yego. Imana yasanze n'umwere, kandi nawe nyagasani ntacyo nagucumuyeho. Amen. Shuka chini. 24. Nuko umwami aranezerwa cyane, ategeka kuzamura Daniyeli bakamuvana mu rwobo. Yeyo. Ntibagira ikomere bamusangana kubera ko yari yiringiye Imana ye. Amen. Amen. Abami ba mbere 2:26. Abami ba mbere 2:26. Nuko umwami abwira umutambyi Abiyatari ati genda ujye Anatoti mu isambu yawe, usubire mu byawe ni mu isambu yawe, kuko nawe wari ukwiye gupfa, ariko sindi bukwice uyu munsi. Hautakufa leo, kuko wahetse isanduku y'Uhoraho, sukuma, ugakandana na data Dawidi, sukuma, ukababarana nawe. sukuma. 27. Uko niko Salomo yirukanye Abiyatari, ntiyongera kuba umutambyi w'Uhoraho. Bityo ijambo Uhoraho yavugiye ishiro ku muryango wa Eli rirasohora. Amen. Amen. Nimwicare. Ejide, come. Speak out to him, bambi. Tugiye kuririmba igisirimba, hanyuma niturangiza nijire mu jambo. Turaririmba indirimbo ivuga ngo dunia tulimo inayumba yumba kama mulevi. Iyo niyo tugiye kuririmba. Nabizi ko muyisi niwumva guhaguruka ni amina, kandi naho wicaye ni amina. Data we turangagira twumva icijuru rivuga. Dunia tulimo inayumba yumba kama mulevi. Dunia inayumba yumba kama mlevi. Dunia tulimo inayumba yumba kama mlevi. Dunia tulimo
wazazi vilio, watoto ulia, wazazi nao milia. Sikia, mateso na tabu havitatuzuru tena kamwe, havitatuzuru tena kamwe. mateso na tabu havitatuzuru tena kamwe. Mateso shida na tabu ya havitatuzuru tena kamwe. Mateso ya sikia, ukipatwa na shida baba, elekea Yesu. Ukipatwa na shida, elekea Yesu. Shida, elekea Yesu. Yeah.
Utange haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Dotekela. Zamura amaboko yanyu muyahetse. Beta. Omera. Kuko imigambi y'Imana ari myiza kuri twe. Mana we. Haleluya! Haleluya. Ha! Tema. Tote. Subiremo. Kima. Ela sote pariede. Ariko bacu. Ukipatwa na shida mamba elekea Yesu. Kima. Subiramo. Avance. Indirimbo. Ukipatwa na shida mamba elekea Yesu. Bwana Mungu alimtuma Yona wende Ninewi ukapanze sauti. Reka mbwirize usenga kasenga amagambo magufi cyokuwe muda pisk Data mu izina rya Yesu. Baada ya siku 40 Nawe Mana. Ninewi Mugoroba wa none. iyalalililaya. Yes. Hallelujah. Baguhamagaye. Wahabaye. Ukomeje kuba. Iteka uzabaho. Bela sote maide gra. Mwami Imana mukozi wawe arahagurutse. Mpake mafuta ya Roho Mtakatifu. Si mimi ninayeishi bali Kristo ndani yangu. Musabe umugisha n'amafuta yawe. Cyubahiro kibicaho tugukomeye amashimwe. Amen. Amen. Yeme kuramukanya ndibyemewe ariko kora kuri mugenzi wawe ninko kora umubwire ngo Uwiteka gushubije mu byawe. Abantu bagaragaje kubigusubizamo ariko byarananiranye. Ariko imessage nahawe nijuru. Uganda ubwira abatuye isi n'abadukurikirana n'abatuye abanyarwanda n'abanyarwandakazi abamenye Imana n'abataramenya Imana muronse fevu uyu munsi wa none. Uwiteka abashubije mu byawe. Ibintu bitatu bigomba gutuma Imana idusubiza mu byacu. Nimugera mutya. Icyambere yonyine irabishoboje. Irabishoboye yonyine. Nta wundi zigisha inama. Yonyine igizite. Irabishoboye. Hari umurinzi wavuze neza. Anaweza. Anaweza Yesu. Anaweza. Anaweza Baba. Ni mugabo ushoboye kumanywa agashobora mu ijoro. Agashobora kubapfushije, agashobora kubatapfushije. Agashobora ku bantu bafite akazi. Reka nkubwire uyu mugoroba ubyumve neza. Uwiteka agushubije mu byawe. Ijambo rya kabiri nuko ufite ubuhamya bw'ibyo wakoze. Sukuma ushuhuda. Nta kintu kigoye uzatakaza ibindi ariko ntugatakaza ubuhamya. Nukuvuga ngo nutakaza ubuhamya uzaba utakaje ikintu gikomeye cyane kugira ngo uzagira aho uzagera. Ubuhamya buzabuvuga kurusha Icyongereza bukavuga kurusha Ikinyarwanda. Waba uri umunyarwanda ufite n'ubwene gihugu bw'u Rwanda ariko ubuhamya waba ubuze uzuba umunyarwanda gusa ariko ntiwinjire mu bisubizo. Nimugera muzamuye uko muzamuye Imana ibazamure mwese. Nimugera muke Sama icya gatatu nuko wakomeje icyo Imana yagushizemo. Piste Daniel
ni umugabo ufite amagambo 18 ntovuga uyu munsi, ariko ndavuga amagambo aya 5. Ijambo rya mbere, yari yizewe n'Imana mbere yuko abantu bamwizera. Abantu nibatakwizera Imana izabizeza wewe. Bituma Imana yo mu ijuru bituma Imana imwizera. Aho komeza, bituma Imana yo mu ijuru nimuzamura we. Haleluya, haleluya. Yari yizewe n'iki? N'Imana. Imana imuha igikundiro, ni ukuvuga ngo ikibanza n'iki? N'Imana. Iyo ubanjije Imana imbere nayo igushiraho iki? Igikundiro. Abari hano, Abanyarwanda, Abanyafurika, nimubanze Imana, hanyuma ibizere ishiraho iki? Igikundiro. Bituma Imana yo mu ijuru imwizera. Amashimo igikundiro ku mwami. Bituma Imana yo mu ijuru imwizera. Ndatanga haleluya zibiri. Imana yonyine ikugenderere, ikuvuganire ku bantu, kandi nirangiza ikwizeze mu bantu. Nimuheze Imana icubahiro. Nakurahiriye. Haleluya, haleluya. Zama hey hey. Kakomeje kugaruka we. Bituma Imana yo mu ijuru imwizera. Bituma Imana kumalinebu kandi neza. Number 3. Nimugera mutyo vuga ngo amen. Cyangwa 3 ngo nuko yarazi icyo Imana ikunda, akabanza password yo kubanza kwiyeza mu kindi Kinyarwanda kwitunganya. Igitabo cha Daniel ibice 2:18 bimaze kugora mu gihugu cyose. Abatipe nubwo bari bafite izina ry'uko wari ubunyage, ariko nanone Imana ndiyabareberaga muri iyo service. Ushobora kuba witwa kuko uri imfubyi, ariko Imana ndizireba ibyo ngibyo. Iri mu gureba ikintu yashize muri wowe, kuko ejo hazaza Imana ikugaruriye ibyawe, kandi nirangiza kubigarura nta muntu uzabyitanga. Iri jambo ry'Imana rirambwira ngo Danieli ngo akaitwa kwenye ufalume, chuo cha ufalume, ahamagarwa mu rugwiro ngo yinjirana na confidence. Warangije baramubwira ngo twamenya amakuru kuko nawe uri umunyabwenge. Nkorera kuri mugenzo ube ninkoko umubwira ngo uri umunyabwenge, turimenya uri umunyabwenge. Nta muntu woshakwa ahantu ngo hamagarwa ahantu atafite icyahamari. Impamvu naja Imana nyifiteho umumaro. Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi n'abatuye isi yose bafitiye umumaro. Nasi simbishidikanya kuko gasi wowe wampamagaye, yaduhamagaye irahari itubereye maso umura. Yaduhamagaye umura. Giruke zama. Haleluya, haleluya. Mufite umumaro. Ubu butunzi nakuzanye ntiwaburaranye ntiwawujukanye. Birashoboka ko wasomye ibyakozwe n'intumwa, ariko Daniel ndi wamusomye. Ndakurahiriye. Nimwangara amashikuma nagira komeza kugira ngo nyaganyeze ingara y'Imana. Password ya mbere no kwihana.
si ubuhanga cyangwa gucamo ubwenge, ahubwo ni ukwanamuza kuko uri iki uri umunyabisha. Abantu mwinjiye mwese mutihanye, tangira kwihana mu mutima muri aka kanya ibyawe kugira ngo bikomeze bibi byawe. Ratita sucumve neza de irangije kwihana, Imana ntiziceceka, izi kwishurira ibintu byari bihishwe byananiwe abafite ubwene gihugu mu gihugu. Nebukadinezari yari umugabo warebaga nane mu Rwanda, yarareba igihugu cyose ku ngoma ye, ariko ahura n'umuhungu wizewe n'Imana, binjira muri te. Daniyeli ngo afata umupira, ijuru avuga ngo sha natwe muka wera turagushigikiye. Abwira Abasaduraka, Meshake na Abedinego, arabwira ati basha nta kindi tugomba gukora, tubanze twiyeze. Nashimye umugabo witwa Dawudi, amaze gukora ibishaha yamavuduka aririmba Zaburi ya 51, aravuga ngo Mungu niumbie moyo safi, ufanye roho iliyotulia ndani yangu. Iyo umuntu amaze kwihana ibishaha, umutima we wuzutuza, akagira amahoro, akaryamana amahoro, akagendana amahoro. Impamvu wabuze amahoro turihana ibishaha, nimugira mucyo sama amarandevu yose waje wapanze, zimya iyo message, tuyizimya mu isimu gusa, wizimye no mu mutima. Kunda umuhamu ndeba neza, ndakurahiri umuriro urase. Lengela salantole, lengela mwami Yesu, lengela umuriro urase n'ukuri Imana. Atatata pampa tugisanga kandi n'ubu turakomeje n'abagabo Reverend Kado n'abevangeliste Jire n'abayijipe. Twagaza tuja mbere ko twizera muri Afrika, tukabanza tukagira ikintu cyo kwitunganya, tukicara nakara koso navuki. Nta muntu wishiraga mu bintu by'amasengesho atabanje kwiyeza. Cyace twayigize nko mu byumba byacu. Niyo mpamvu Imana itakitwizera, ahubwo kuko imbabazi zayo tugakomeza tukabona itoto, ariko ibintu kubyarakomeye. Ndagira ngo uyu munsi wa none ngutangarize, banza wiyeze. Daniyeli amaze kwiyeze, nimugire mucyo sama icyo yayishuriwe n'icyayishwa abanyabwenge b'igihugu. Reka nkubwire, hari ibintu bigutegereje kuko ugomba kubishurirwa, kandi nurangiza kubishurirwa ibyawe bagukuyemo uzabisubiramo. Reka nguhaze ubwenge hano, ahakomeye ntabwo uzahagera utahishuriwe ibikomeye. Mbisubiyemo, ahakomeye ntabwo uzahagera utahishuriwe ibikomeye. Number 2, ahakomeye tuzahagera utakoze ibikomeye. Yo ijambo ry'ubwenge ni neza kuko ndaryo wabyukanye mu gitondo. Daniyeli ngo batara, reka kubwira Imana itwiyereka mu nzira zitanu, ndavuga zibiri, nimugire muke. Inzira ya mbere ni ijambo, inzira ya kabiri ni kutuma mujumbe, inzira ya gatatu ni inzozi, izindi zibiri uransanga aho ncumbitse. Ituma Imana yo mu ijuru imwize turangasha, ituma Imana ayiwe nukuri. Numvise ko hari ikintu kimanutse kandi ndagitangira. Haleluya. Kigere ku muntu wadukurikirana, n'uri hano wese n'utari hano, gisubize igisubizo cye Imana imusubize mu bye. Nimuzamure ibiganza. Haleluya, haleluya. Mwami wabonye igishushanyo kandi kiteye ubwoba. Ati kabisa, ndavuga mu bintu bitatu gusa. Umutwe wacu w'izahabu bisobanuka ngo n'ubwami bwawe. Ubona igituza n'amaboko, kifua na mikono, kaona ni shaba. Ni ufalume wa Wamedi na wa Peresi.
ibindi reka nihute kugira ngo ngere ku ijambo kuko ni byinshi sishaka gutinda ku kantu. Arangije byose kubirangiza, umutipe wari uvuye kurya ibishimbo, wari uvuye kurya ibintu nkaho bidafite umurongo, yinjira muri serivisi zo mu rugwiro. Umunsi uzakora ibikomeye uzashirwa hakomeye. Impamvu utaraje hakomeye, turakora ibikomeye. Kugeza n'uyu munsi wa none icenga rya Messi n'irya Cristiano n'ubu kuri za YouTube biza bihora bihaje. Kubera iki? Bakoze ubwabo mu byabo barabikora bararangiza. Icyakora twe twakiniye umupira ahantu mu giturage, ariko iyo kuvuga ngo ngango mu Rwanda nk'igihe cya Makela uyu mugabo mana nari ifaranga, ariko nyine icyakora kuvukira mu giturage umwanya umwe ni byiza, undi mwanya bigashaka kukuzana maretare kutinjira mu bisubizo haraka. Nakinaga umupira miliya gutya cyangwa defenseur, umudefenseur umupira gutya kawuhagarika icyo kintu naragikora. Ariko kuri none jambona ba Messi bari muri tele kavuga ngo haterera ngo nk'igihe cyacu, bareba ukuntu naje bavuga ati se uyu mugabo ni gute. Reka kubwira ibyawe ntiwabisubizwamo utagize icyo ukora gikomeye. Ndengingira abakristo bari hano, nimureke kurangara nyamuneka, mukore ibikomeye kugira ngo ibishanyu musubiyemo bibone igishoro. Kavuga ikintu nitonze cya Daniyeli cya 4, nimuheze Imana ishubahiro, nimukomere Imana amashimisha cyane. Ikintu cya 4 cya Daniyeli nuko byamaze gukomera byose ntibasubiraga kubijana mu yindi serivisi, bayijana muri serivisi yande ya Daniyeli. Urashaka kuba kuzanira ibintu, kora ibikomeye. Impamvu tababizana abadozi muri aha ngaha kuba mwabuze ba customer, nimwongere mwishurirwe. Ari umukobwa iyo ngeze hano mu Rwanda ni uzuwa azama ngwega ngo nije mu iduka yitwa Jojo. Jojo ndababwiye ngo umuntu utaramenya Jojo numuta mugenda abadodo Jojo. Hari umuntu wogira izina rirerire akanugira ari gufi, ariko ugasanga nanone nta kintu kiraba, ariko Jojo azi kudoda niwe wa mbere hariya hafi yo kwa Lando hafi ahangaha. Revera Kado abaheze adresse na nimero yiwe, mugende kwa Jojo. Hari undi mudamu wavuze ngo arandode ori ni wowe, haguruka ngwino hano, iyi ni market nukora ibikomeye, wowe ndi wakwivuga ngwino hano. Kuriya ni umwuka wo gwishuri, uzi kudodera umusitari w'ijuru, ijuru n'amatayo. Komera Imana amashi, ongera amashi. Ejo bundi ndabwiriza ni kuwa kabiri kuwa mbere ejo umara kubwiriza yamambwira ngo nimuheze namba ngo arandodera. None ga kuva uyu munsi wa none nasohoka nta muntu wododera umusitari w'ijuru, ijuru n'amatayo ngo nurangiza unanigwe kugenda ngo kudodera. Ndi wabujumva manukama kandi uku ijuru rya confirmance gusa ntugasubire gusinzira cyane, telefone yawe ndukayizimye, uzuba uriho tayari aba customer baraje. Jo biratambutse, mwese Imana icubahiro, kandi byose biri mu murimo w'Imana.
Bibiri iravuga ngo udakora ntakagira gute ntakarya. Komera Imana amashi komeza. Ku ngoma y'umwami Nebukadinezari Daniel acura 6. Ku ngoma ya Belushaza Daniel acura 6. Ku ngoma ya Dariyo Daniel acura 6. Umugabo umwami wese wimye Daniel agacura 6. Uri umukobwa kugezana n'ubundi 6. Mu rugo iwanyu ugiye bazaho gushidikanyaho amatelefone bagatangira kuguhamagara ngo se ugeze runa ngo nari naciye kwa mubyara wanje kinyoma gikuru. Ntabwo wagira 6 ugifite kinyoma mu kanwa kawe. Daniel yigeze abasha yavuga gukuri kumanywa kuko yarashigikiwe n'ijambo ryo kwizerwa n'Imana. Imana ni kwizera n'ubwenge bwawe buzakora muri service yose. Imana ni kwizera icyo uzavuga kizumvikana. Imana ibaheze itwisere icyo tuvuga cyose cyumvikane ku buzima bw'abaturage. Bibiri ijambo ry'Imana riravuga ngo isi icyagatanu isi ngugira ishari. Reka nkubwire ishari umwanya umwe siribi undi mwanya ni ryiza undi mwanya ni ribi. Ndabisobanura kubera iki atari ribi. Niyo shami Satani akoresha Imana ikemera ko ibigeragezo bikubaho ariko ikaba ari iza kugukura mu bigeragezo. Ikemera kuko biba kandi bikoreshejwe n'abantu ariko igakora igikorwa cyo kugira ngo igukure muri ico kigeragezo. Numva rero ngoma ya Dariyo abantu bagirisha baravuga ngo nda wundi utonye kandi udafite ubwene gihugu ariko Imana yaramushize mushi kandi akora muri guverinoma ariko ijuru ryantangaje riranezeza Daniel ngo yarafite umutima wo gutuza bakagira n'umutima wo kunezerwa. Ayi data we Bibiri ijambo ry'Imana bavuga ngo ndahandi bamufatira bagomba kumufatira mu gikorwa azakora. Reka abantu nibagushaka abantu nibagushaka ntibagusange mu bibi bagusange mu byiza ukora. Ibyo byiza bizakubera umuvugizi bizakuvugira kandi abantu bazaza gukorwa n'isoni. Baravuga ngo ndahandi inama y'inteko yose iricara iravuga ngo ni masengesho. Daniel ngo arasenga reka gucuranga da ko numva nawe usa nkaho wakomeje kugenda gahoro gahoro. Wagira iki baza baramubwiye ati twakubwiye kuko nta kindi kibazo ari gusenga. Ayo makuru murayazi. Baza baravuga ngo Daniel ndahandi yatabwa ni mu rwobo rw'intare. Umva ubwenge ngiye kuguha hano tega amatwi nimuheze Imana icubahiro nimukomere Imana amashimeshi baheze ubwenge. Umvega noneho inyungu yarya shari riramuzamuye ibo bahishurirwa kuko agomba gutabwa muri prison kuko prison zose zigira amazina. No prison bamutaye mu n'iyintare no mu ntare bamutaye iwabo iwe ni simba ya kabila ya Yuda baba bamutaye hehe iwabo no bamutaye iwabo. Daniel ngo agitibuka asanga intare zose zabaye karume. Reka ngubwire aho bazaguta si kibazo ahubwo ikibazo nuko muri wewe udafite ibyo wakoze byo tuma bimanuka bikagira gute bigacecekesha intare. Ndahanuye umuntu wese bamaze guta aho uri hose no mu bibazo bitandukanye ndaguhanuriye muri uyu munsi wa none no muri uyu mugoroba. Reka kugira ubwoba hari kikurimo ico kikurimo kiramanuka ari ahantu kirakukuraho nurangiza kuhava urasubira hehe urasubira mu byawe. Ndatangaje uyu mugoroba basubira mu byawe nta mwanya wo gutinda hehe mu rwobo rw'intare. Sinzi aho bagutaye sinashinzwe no kuhamenya aho bagutaye sinshizwe kuhamenya ariko kuza nitangazo nimba hari ikintu ufitanye n'ubusabanye n'Imana kandi kwizeye ndakurahiriye ni iminsi gusa n'abakugirisha ari ariko ijuru rindumye kukubwira ngo urava aho ngaho utahe mu byawe.
Msifuni Mungu wetu, kwani ametutendea mema. Tutamsifu tu aliyetoka juu, shangilie ni Mwokozi mwema. Akora igitangaza, umwami ngo ndiyayishurirwa ngo afata buye abari bamufundikiramo. Kandi Bibiliya iravuga ngo Petero abivuze ngo we tuvuga nta wundi ni Yesu, nibuye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana ryaratoranijwe. Ngiye kuvuga iki? No kuvuga ngo umuntu wabaye umurinzi wa Danieli ni Yesu wenyine. Hayo ni mambo ya ufunuo, hauwezi ukayawelewa saa hii, lakini ukiwa kwenye dimension ya kiroho utayasikia sana. Pima ngwagumamo kandi hizi indarazi ayiwe data arikuza imigambi bakugiriye abanzi. Abandi umwaka washize baravuze ngo ntibawurangiza. Ninde wakubeshe? Hari abantu bafite amateka yo kuvuga ngo itariki 18 yose igeze ngo indivamo. Ninde wakubeshe kwizavamo? Umuntu ufite ubwami bw'Imana, umuntu ufite icyo Imana yamwizeyeho, ukura cyagenda n'ubwoba. Ijuru ryandume ngo nje mbahumurize, ibashubije mu byanyu, ibashubije mu byanyu, ibashubije mu byanyu, ibashubije mu byanyu, bisubiyemo, ibashubije mu byanyu, ibashubije mu byanyu, ibashubije mu byanyu. Reka ngubwire, igihe nikigera ntanzandika uzandika, ariko ibikorwa wakoze bizaba urwandiko. Bisubiyemo, igihe nikigera cyawe cyo gusubira mu byawe nta rwandiko uzandika, ariko ibikorwa wakoze bizaba urwandiko. Nimuheze Imana ishubahiro, nimuvuge ngo haleluya, nimwongere muvuge ngo haleluya, nimuvuge ngo haleluya. Isiraheli basubira mu gihugu, basubiye inshuro 3. Zorobabeli asubirana igihe kimwe, nta rwandiko. Ijuru ryari ryagejeje igihe. Icya kabiri, umugabo witwa Ezra wari umunyabwenge wakoraga muri serivisi yo kwandika ibitabo, agafutikanya n'umugabo witwa Mose mu isezerano rya kera na Samuel. Icya gatatu ni umugabo witwa Nehemiya wari gavana w'umujyi, ariko ngo wagiraga ibintu bitatu bikomeye. Ikintu cya mbere ngo yangaga umuntu urengana. Nimuheze Imana ishubahiro, nimukomere Imana amashyi menshi cyane. Kazi za Roho zibarikiwe we, kazi za Roho daima. Mimi nabarikiwa, wewe wabarikiwa, sote twabarikiwa na Bwana. Mimi nabarikiwa, ya, sote twabarikiwa na Bwana. Ndanezerewe. Ayi tata we, Bibiri ijambo ry'Imana. Umwami ndi yatumye Mesikoti nukora ibikomeye, lazima tuzaza na Museviri uzaza mwenyewe ndi atakuja. Ngo arahamagara aravuga ngo Daniel umugaragu ukundwa. Kibabajije ukundwa n'abantu. Mugaragu ukundwa niki? N'Imana. Yamana yawukorera baziho baturebera. Iyo uri mu nzoga bakurebera mu nzoga, mu busambanyi ni mu busambanyi, mu matiku ni mu matiku. Yamana ukorera yabashije kukurinda. Bakurebera, bakurebera, niyo bakurebera. Yes, babarebera. Yamana ukorera. Ejidewe akakantu karanejeje sukuma. Yamana ukorera, ukorera ihema pastike pase. Yamana ukorera, iyo niyo shinga yakoreshejwe n'umwana. Yamana ukorera, kandi ntabwo ari muri fitire, ukorera ampreza. Yamana ukorera, Yamana
Yamana yavugaga ikavugana n'abasogokuruza na n'uyu munsi irayayaya kandi iracyakora. Yamana yavugaga ikavugana n'aba Yamana we Yamana we ayi turayisubiramo yaje mu gihe nimwaze Imana icubahiro. Sema haleluya. Yamana yavugaga ikavugana n'abasogokuruza Yamana we ayi ya iracavuga tirahinduka. Amen amen amen. Tirahinduka irasikasa tirahinduka. Ikora ku mwami ntiyakora kuri premier ministre oya ikora ku mwami wenyine. Iramubwira ngo darimanuka. Hari abantu bagiye kumanuka hakika ya Mungu. Hari abantu bagiye kumanuka icyakora siza akarenge bamanukaho ariko baramanutse baje bakuganya huri. Ndanezerewe. Hari abantu bagiye kumanuka kandi ubazanye ni muzehe wenyine. Vuga ngo baraje. Na viongea asina mashaka. Pistike. Cedri. Hari umuntu ugiye kumanuka. Kandi uwo muntu yamanutse nawe uzumwitanga. Ni Yesu Kristo. Aramanutse ku buzima bwawe. Aho bagushubishe. Asubiraneyo nawe. Ntabwo yaguta mu nzira. Ayi reka tange haleluya ndanezerewe we. Ayi haleluya haleluya. Yamana vugaga Yamana we umfa umuntu wizewe n'Imana agira imivugire ye. Daniel aritonda aravuga ngo kuri wowe mwami nta kibazo dufitanye. Sikia phrase urumva ivugo yo muntu wizewe n'Imana. Amagambo uri kuvugana ya maneno unayoyaongea ni maneno ipi piste hoyo sikala banda. Ijambo rya kabiri no kumana kubera iki yabanjije umwana nuko yashatse guha agaciro muri service y'ubuyobozi yararimo. Nukuvuga Imana ndi yagaragara kuri uwo mwami nubwo yayivugaga ariko nanone aravuga acha nitangulize mfalme alafu nyuma nimongeye Mungu. Nubwo no muvuga akaba ari ushaka ko kuba nyuma mvugo mvuze ubunyine ariko ni maongezi ya kitaratibu ili nipate kutoka kwenye huduma hii ya jela. Hari ibintu bimanutse. Ayiwa imbaraga z'Imana ngo ziramanuka. Mfalme akatoa oda aravuga ngo va usubire mu shaka. Icyakurikiyeho uri umuntu mwise nuko nimukomere Imana amashe kubw'uyu mugabo. Amazi abakoze uruganda rw'Inyange nabone kugira ngo tubateze imbere kandi igihe yaje tugomba kwiyama. Komera Imana amashe menshi cyane. Ndikidukira hanga hacu ubutunzi bukomeye. Barya bakoze inama y'ishari yo kumutama. Ubundi mu mategeko
je sinayize ariko nza nkurikirana ibinyamakuru cyane bikamfasha kugenda amenya utuntu n'utundi. Icyaha ari umugabo wenyine niwe ugenda akabaho, sibyo? Ariko uwo munsi umugabo muri babandi bose bareze n'umugore n'abana baramanuka. No kuvuga ngo uzakore ku bandi tugakore ku bantu bizewe n'iki? N'Imana. Shaka unanisikia? Okay, abantu bose turi bikara, abantu bose turi bare, abantu bose twarize mu mategeko. Wakoze icyaha niwe nyiri icyaha wo kuja hehe? Muri gereza. Ariko ku ngoma ya Dariyo uwo munsi bafata ngo umugabo n'umugore n'abana mwese nimumanuke. None ngo bamanuke kuko network ya Daniyeli yari ifite igikorwa cyuko indare zo murya, kuko zagombaga kumva kuko aha uyu si mwene wacu, uyu ni mwene wacu aturutse mu bwami bw'Imana, rose turarya mwene wacu. Oya, reka uyu mutipa avemo, abatari bene wacu bari mu yindi dimension, turebe ukuntu nyine twiyaranja nabo n'ubundi twari tumaze iminsi twiyirishe. Zirabakubitagura, zirabarahira. Amakuru na yangaya yihutirwa n'ikinyamakuru giciye ku ijuru n'amatayi. Abantu bose bamaze iminsi bakurwanya, wowe ugenda uceceke. Ndatangaje, ugenda uceceke ntiwongere kuvuga. Gusa hagiye kumanuka umuntu kandi ni Yesu Kristo aragukura muri ibyo bibazo, hanyuma babiguteje babimanutsemo. Imana imaze kugukomeza ntigutera ibibazo byo hasi, igutera ibibazo byo hejuru. Herode amaze kwica Yohana aravuga ngo arashaka kwiyongeza na Petero. No, dimension ya Petero si ya Yohana. Petero na Yohana walikwenda uko kwenye hekalu. Petero yari mu opera ibyo bitangaza, naho Yohana yarashinzwe igikorwa cyo guhishurirwa igitabo cy'ibyahishuriwe. No kuvuga ngo Yohana arahagarara aravuga ngo wakati wangu huyafika, ariko Yohana bamuca umutwe. Herode aravuga ngo ndiyongeza na Petero, aravuga Imana iravuga ngo uhora wihuta, ariko uyu dimension arimo tibishoboka kuko yopfiramo. Reka nkubwire, uri wo hejuru, abahe bakwibeshaho bose kuba arakwibeshaho. Reka nkubwire, ibyawe ubisubiyemo, kandi abafite ishari barifite, ariko ibishawe ubisubiyemo. Ngo arangize umwanya umwe Petero yasaga n'uwiyibagiwe, ariko hari umukomantara wavuze ngo ntiyibagiwe, ngo Imana yashatse kugira ngo igerageze dimension yabo yasize nabo yisize, ngo ahita yinjira muri Kristo. Reka nkubwire, ugushigikiye nta wundi ni Yesu Kristo. Abemera ko Yesu Kristo ari udushigikiye nibayikomera amashyi kuko irabikwiriye cyane. Bayira la Salome itugarira mu byacu we, ayiwa data we, ayisi ndanezerewe. Petero ngo ari muri Kristo, marayika w'Iteka aramanuka bamukoramo, ngo ahita azamuka. Ibyakozwe n'intumwa ngo babura Petero aragarutse. Hari aho ugiye kugaruka wavuye, abantu baravuze ngo ndukihagarutse, ariko Uwiteka ambwiye ngo mbwire abantu bari hano, Uwiteka adushubije mu byacu. Hari umukobwa ugiye gusubira mu byiwe, hari umugabo usubiye mu byiwe, hari abantu nimuzamure we, sema haleluya. Hari abantu bafite ikibazo, Imana ikamugirira umugisha agakora ubukwe, yarangiza kubera kutamenya agaciro k'umuryango agakora divorce. None agashaka ngo atangire kwirwanirira, azana undi mugabo unabongoka we mwenyewe, urimo kwibesha we wenyine. Gumana ufite nawe wawe ushaka si wawe. Reka nkubwire, uwo ni uguhagisha impamvu utahawe tuza, ntiwiseye Imana yakubaki. Ingonishi zimaze gusenyuka, familia nyingi sana zimekwisha bomoka. Kwa ajili ya nini? Arahangaha ngwini uzi kuvuga neza. Umunsi mwavuganye waramubwiraga ngo sheri, ukamwita baby, umwita n'ayandi mazina. None ubu nyine ukoze divorce, garuka vuba usubire mu byawe.
ndabizi ahandi amashi kuko turakandika igishute ko muri divorce ngo muje abandi bakobwa babavuka bazashakwe nabandi n'abandi bamaze kuba inkumi bashakwe nabandi niko kurashe garuka wowe usubira inyuma we garuka mukoreho mubwire ngo garuka ngo iyo mbimenya ngo simba nashatswe nawe genda usubira muri pasi urebe ukuntu mwadepashije inkoko mwari n'amasoroti mwakoze abandi mwagiye mu Burayi abandi ngo mubyara umwana muja muri Dubai none ubu nyine ngo murakora divorce ko murasha niyahe muhayimusha hayi mu mugenda mutamburira wa mulagawa abakristayo mwe mumaze gufata ibintu bishimana nk'ari mu byara wanyu mulagawa baragutwerereye bakubwira ngo ugarure intwererano zose bagutwerereye wozishobora niyo divorce wayikora ntabwo nuva muri urwo rugo garura na za ntwererano bagutwerereye nurangiza ubwira abantu kandi ubahamagare ubabwire ngo ngiye kuba nka Pawulo kubera iki utabaye nkawe mbere ureke kwica umutungo w'abaturage mumumenye mumwiyeke uyo Shetani yokahenda Adamu na Eva tashagirega nabuna kitulabesha no kuteranya mutayemere mutakolwe nganezerewe nimuzamure ibiganza haleluya mumumenye mumwiyeke uyo Shetani yokahenda Adamu na Eva tashagirega nabuna kitulabesha no kuteranya mutayemere mutakolwe agabateranya garura za ntwererano baguhaye zigarure kora yani ma invitation utuhamagara utubwire ngo ibintu byararangiye ngiye kuba na Paulo n'ubundi wari wabishuri ko murasha mumbariza ariko si mumbariza usukuri yo jete mumbariza ko waguma nyufite ukareka gukora divorce uyu munsi ntawundamutsa none kuragara ngo usubira mu byawe biroroshe nimugaruke nimuhindukire Petro akaingia akapiga kwenye lango iyo wagarutse tuzuyoba umuryango w'iwanyu tuzuyoba mu ntebe yawe iyo wagarutse iyo uri president uzugaruka iyo uri meya iyo wagarutse ku ntebe y'ubumeya intebe yawe ntuzuyoberwa ni ukuri kw'Imana iyo wagarutse mu bworozi ntuzuyoberwa ubworozi wagaruka muri faculty ya communication urayimenya muri droit urayimenya garuka mu byawe nimugaruke hari abantu hano abanyabera nzu iba ngukora ku murya igisirimba nanyuzwe n'umutima waje nugaruka abantu barashima ni bande biteguye kuko ibishabo bigarutse kandi basubiye mu bishabo hari amashimwe agiye kuba nimukomere Imana amashimwe cyane
Nisubiyemo. Ubugumba buvuyeho, abana baragarutse. Inyatsi ivuyeho, ibyawe bisubiye mu maboko yawe. Bisike. Ubukene buvuyeho, ubutunzi buragarutse. Ndimo guhanura ubunyine. Nimuheze Imana icyubahiro. Nimuvuge ngo haleluya. Hallelujah. Ubukwe bwari bwarapfuye ariko buragarutse kandi. Buragarutse. Iyo abanjewe nari gukomera Imana amashyi menshi cyane. Buragarutse. Buragarutse. Bwari bwarapfuye ariko buragarutse. Nanyuzwe n'umutima wanje. Twasomye amagambo y'Imana y'umugabo witwa Abiyatari. Wakoze ibintu bigera kuri 4. Nimuheze Imana icyubahiro. Ku ngoma y'umwami Dawudi yakoze ibikomeye 4. Icyambere yatwaye isanduku ry'Uwiteka Imana data. Uri mu gutwara iki? Mu gakiza wahawe. Utwaye amagambo cyangwa utwaye ijambo. Icyakabiri ngo yagoranywe na Dawudi mu jambo babaje byose. Niki wayo ubabarana n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Bibiri ngo mubabarane n'ababaye munezerwe n'abanezerewe. Icyagatatu ngo muri we ngo yarazi gutanga umusanzu muri guverinoma ya Dawudi. Uri mu gutanga umusanzu ke mu rusengero no muri ministeri ukoreramo no mu gihugu. Ubundi umuntu utatanga umusanzu agomba gufungwa kubera ko ku musanzu dutangiye none na Yesu yarawutanze. Nimugere muke vuga ngo sukuma. Icyakane yakoze Abiyatari ngo yarahaye agaciro kiwabo Anatoti. Anatoti habaga ibintu bigera ku 8. Reka mvuge bine. Nimuheze Imana icyubahiro. Nimukomere Imana amashimeshi. Bima Elas Yi data we. Shambere cyane Anatoti ngo havagamo abanyabwenge. Ni wabo wa Yeremiya. Isigendana n'abanyabwenge. Imana ikorana n'abanyabwenge. Nukomeza kugendana n'umunyabwenge uzaba umunyabwenge. Panuri umuntu wese hano ntukagendane n'umuntu utakufitiye akamaro. Nubona atagufitiye akamaro uzahunge nk'umuntu wahunga isasi rya teresha. Nta kindi kimungu kibi ko kujana n'umuntu utagufitiye akamaro. Ngaba bagabo twajanye nabo twese turatarama. Iyo tubavuga nuko hari ikindi Imana yakoze. Uyu yigaze kuba hariya muri kwimatora hariya iremera akarara tukamusanga twese. Ejide yabivuze twagenda twese dufite igihumbi twahurira mu mujyi uzanye meshi akaba ariho dusangira. Ariko ko twari dutunze ubwenge buvuye mu Mana. Yakobo yarabivuze ibice 3:19 ngo ubwo bwenge buvuye mu ijuru. Abatunze ubwo bwenge numubona uzashane nawe simbwa n'umugabo. Umuntu ufite ubwenge icya kumarira ugenda uzashane nawe azakugirira akamaro. Iyo abanje nari gukomera Imana amashimeshi cyane. Ijambo rya kabiri ryabaga Anatoti ngo habaga abahanuzi. Mu bagabo bahanuye mu isezerano rya kera Yeremiya arimo yahanuye ku gice cya 33. Aravuga ngo niite nami nitakuitika, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu, tabaza na gutabara nkwereka ibikomeye biruje utamenye. Yujanye n'umuhanuzi ufite ikiyo kimeze neza ntazayirwa kubwira ngo se ngo iwanyu ngo hari inka ngo yibigondo. Aza kubwira ngo hari inka z'ibigondo 3, hariho na gashu, hariho n'imfizi yanyu n'ururayi iteze ishinza amahembe. Akabivuga muri press. Akakubwira ngo iwanyu mutwafushije basaza banyu 2. Uwo ni umuhanuzi. Akakubwira ngo umwe yari afite inyinya kandi yagiraga imico. Uwo ni umuhanuzi. Yarangiza akakubwira ngo hariho mushiki wawe uheruka gufusha umwana w'umuhungu. Ubu nibwo buhanuzi. Apana ngo se ngo hari uwapfuye iwanyu. Iyo hayona be. Nimugire buke. Aho uranibukije. Nimukomere Imana amashi. Uko ni wowe ubuzanye. Ntimuvuge ngo navuye muri Sisi. Zose biradufasha. Muri Afrika. Mwisho wa Revera Nkunda umugabo nubaha mu ijambo ry'Imana. Aroni ruhimye. Mwisho wiwe abazimu baramutera. Muri Afrika. Ngende gahoro. Kunashaka kugwanaga n'iminota. Rakanegamire hano. Bawo uburenganzira
n'umuyobozi nimugire muke turasenga Imana iraceceka turongera turaririmba mu bagabo bazi kuririmba ndimo nayoboye korari imyaka 8 kandi tukaririmba abantu bakandika amandiko tukayasobanura Imana ikavuga ibintu bivuye mu rwego rw'igisirimba sinivuga ariko cyonyine kiza kivuga n'umuhungu witwa Alpha w'Abanyakarama ndakurahiri azi kuririmba uriya muhungu azaririmba gutya yagira gutya habe nubwo tokwereka ukaburetswe turangize batuzanira umwana naho bamuteye abazimu bo kuba ikiragi umuntu ntavuga turaririmbye turasenzeriye turasirimbye muri Afrikani habaga igisirimba tukambura ikweto bamwe bagakuramo tugataha imyenda yose yatutse igatota neza ndabwira ati mureke tuje kwitunganya cyagituma Imana itavuga tuje kwitungana twama duca ku ndarasa twese turitunganya turiyeza ngo tugaruke gutya yamimanuka Imana irampa ishuri yanumbwira ngo uyu mutipe bamurogeye ruguru muri Kongo kandi babonye ko ari umunyabwenge mu ishuri bafata ingwa bazivanga n'amazi ya gwerera babita muri gwerera kuko bo bita muri Nyabarongo none kuri iyi ubwenge bwiwe mubona busa n'ubwayobye uruzi rugira ibigonzo ibintu by'amakona ni ku bwenge bwiwe bumeze none mufata ingwa muzane n'amazi y'inyange muyavange mukuremo imitonyi 3 mukehasenge mu izina rya data n'iry'umwana n'iry'umwuka wera mu mugotomeze iyo niyo kire arahita avuga unasikia kisi Mungu anaongea Imana iravuga ngo natahe aratashe uyu muhungu yakize amashaka kurya ni igitangaza icyo mbaza Reverend Kado ubu ari hano cyangwa nawe yoba yaragiye muri Amerika umweruka bwa bundi ni mwene wabo shaka ari hano cyangwa yagiye muri Amerika ari hano cyangwa yagiye muri Amerika yarakize none ngo arangize gukira Imana turashima ibi ndimo kuvuga biri kuri online nushaka ugenda ubaze muzehe Reverend arabizi nutabyumva ubaze mukeya cyangwa wegere Reverend nguyu hano twari twata yabivuga kandi yivuze ijwi ry'Imana riza gahoro gahoro ngo iwanyu ngo hari umuntu w'inzoba ubuhanuzi buza ubuhanuzi ni ukubuza bwenda Imana iravuze ngo iwanyu habaye ubukwe kandi hari abasore banyu babiri ariko umukuru ntafite gahunda yo kubukora uko kandi Imana ikamivuga n'icyabiteye niki ariko undi dore izina ryiwe ni runaka nyiri babantu akamavuga ngo yiwe mbonye Imana we uri bwo buhanuzi korera Imana uvuge ibintu Anatote hari abahanuzi bahanuraga muri preza cya gatatu cyane Anatote ngo habaga inkanisha kara kadugudu gatoya ariko akaba mu bukire reka nkubwire Imana igushubije mu byawe ushobora kubona ari rukarakara ariko ejo bundi uzubaka etaje umugabo witwa Karegeya Bishop ubu nyine twese twagiye Uganda tumaze gushikayo nta muntu wari ufite inzu dukodesha nimba hari ikintu kigoye kwisi nukwishuzwa na landlord uza wumva umusonga itariki hasigaye ngamisi nkini ukaza wumva umusonga kubitira mu maguru ukazamuka ukagera mu mutima ukagera no mu mutwe kwamuguteza kerere nivyo warugiye gukora byose bigatuma umurongo wabona telefone yiwe ntakintu uzuwibwira uzamubwira ngo aranishuje ni kuruka Imana ibakure mu bukode mu izina rya Yesu Kristo Imana idukubitiramo
Karegeya yarubatse, ijuru n'amatayo narubatse, mfite izi. Pima! Ejo bundi Imana isingiriza urusengero. Ubu nagize nashizeho umushinga ishuri nursery and primary. Ubu byaratangiye. Ninje manager, ninje director w'iryo shuri. Ibyawe byishiramo ni muzamure sema hey sekretari ni umugore wanje ni mugera muri ndagushima mana unumaze kabadu we mana wagiriye neza we ayi mana wagiriye neza we sema hey ejo bundi noko zana abashavuga ngo ifaranga zikora umuntu mu muka ni wewe si ijuru n'amatayo ndagushima mana we tumaze kabatu we mana wangiriye neza mana ayi mana wangiriye neza mana maze man shubaro sema hey ejo bundi nja mu vuga butuma bampamagara muri Lubumbashi fata indege Entebbe indege ni nziza ndabarahire indege yawe ndaguhanuriye nawe Imana igucira izira y'indege mu izina rya Yesu. Ifaranga yo zaje esente ubutumwa nyine bufite riti iyo ufita tuzugira ikirere baradusezera neza kanyavuge n'ubundi nayaje bampeze 2,500 bandihira n'indege namamva Lubumbashi ndamanuka na Elizabeth muri Ethiopia hari kibuga Ethiopia kumanuka gutya gusa tuzumenya aho wishiriye n'usotse gusa n'ugusoma n'abantu bawe bakuyobora ariko bana Imana ibaheze iduheze twese ubuzima bubi turakwa mu izina rya Yesu usubire mana udusubize mu byacu komera Imana amashimeshi cyane namangura ngura ikindi kibanza namashira mu iduka ry'imiryango ye gusubizwa sukurangiriza hari ibutare nimba Imana twishimira tuzagera muri cyo gihugu ntimugatinya bico gihugu we ko badafite kibakingira narashitse umugore aza kuntegera ku kibuga umuhungu urahangaha ufite imyaka 30 no kuzamuka utarashaka ureke iyi metode y'abazungu utahombesha umuryango n'igihugu kubimenya nibwo iyi metode mwize y'abazungu ni yahe murashaka kugira imikanyari mu duhanga mutangire kuja kubaza abakobwa batangire kubahunga ngo si uyu musaza nuwahe iyo dayimoni turecyashe mu izina rya Yesu heza bakuru bacu barumuna bacu ubushobozi bave mu musiri batere mu izina rya Yesu. Mfite imyaka 40 umukobwa wanje mukuru afite 23 ubakora muri bank yitwa Pendeza undi ni umutayeri undi ni umuhungu wanje ufite imyaka 17 ari mu wa kabiri secondaire noneho umfite 40 ukuricaye uri wenyine cyangwa hari ibindi bikurimo mana sirimwe kandi si kabiri nabonye neza yawe mana
sirimwe we dukome amashyi nyamuneka amashyi mana sirimwe we aha aramarira wayahinduye aramarira we aramarira ahinduye we hinduye umuntu mana sirimwe we mana sirimwe sikabiri nabonye neza yawe mana sirimwe we abiri we nabonye neza aramarira ahara ntimuzagira umugisha nk'uwa Rebeka. Rebeka ni wagize retari, ariko hari umuntu wari wishaye mu isezerano. Wowe iso ni umwizoga nabi wanyu baciye mu bazima, none ukurishayo kugira ngo umenye ko ari wowe nkingi. Uri kwa mukuru wawe bakwirukane kwa mukuru wawe, niho umenya agaciro ko gushaka. Garafure isabune yashize, umuhungu ufite imyaka 25 uri wenyine mu itete kaminuza wize kirakora ahara marira ahara marira we kandi bafite indwara gikomeye basuzugura utuzi. Uzagere Uganda na Nairobi umuntu afata za watermelon no kumburi wete kandi ari muri sansi ntabwo mwebwe igitoko gusa muzarya gusobeka ariko igitangaza kirabaye. Wamukozeho n'inkokora ukamubwira ati ibyawe urabisubiramo gute? Urasubiramo ukiri kwa Garafure wamubwira ngo nimuzane isabune ahara marira aramarira we nimaze mani chuba nimuzamura cyane sema haleluya sema hey Isaka igihe cyo gushaka kigeze Abrahamu watumukoze witwa Eliezer ngo aramanuka ibintu bitanu bya Rebeka. Icyambere ngo yarazi kutava kwiriba kandi uwo riba nta wundi ni Yesu. Icyakabiri ngo yakorera ku gihe cye. None se mbabaze kuri umusore uri umukobwa uri umuhungu ufite iyo myaka 4 turagira n'ikibanza amafaranga warangije wiga kaminuza none warangirije muri droit n'ubu ndakintu urakora ukuricaye gusa ngo sheme ngo se ngo ndasabuni ngo usabuni ko yashize uri mu kugira isoni kabisa uko ndasoni ukigira ukuzuza ukaramya hano ukavuga ngo ufite Imana. Bibiri iravuga ngo Imana izaha umugisha amaboko agira ate? Amaboko akora. Nitabariki mikono inayofanya kazi, lakini mikono isiyofanya kazi haitabarikiwa. Hasiti pase. Nimuheze Imana icyubahiro. Nimukomere Imana amashimeshe cyane. Sinababwiye cyo bundi ubuhamya. Yagarutse kuri Rebeka mvuge ubuhamya mbusubiremo. Sinababwiye kuko kuri corona nahinze imirimo 5 y'ibitunguru. Bimaze kwera neza n'umusaruro. Corona yamidibuka. Mbiheza abakristo ibindi birabura. Corona nimba hari abantu corona yahemukiye. Nashe ndimo. Kandi nari nabishoye mu miliyoni 10. Ngo ndangise babivuyeho ndavuga ngo ndakomeza tu. Ibyaje bigomba kuba ibyaje. Namagenda ndakodesha kandi kuva navuka ngahe nkodesha isambu aho navukiye umurenge. Umuntu uzuhinga ku musozi ugahinga mu bubandi ugahinga nta muntu uzukodesha isambu. Ngo ndangise kugira ngo ngiraho ngera kandi mfite abana bose bagira apeti nisinziramo aho ngaho
ibyanje tibizakomeza kuba ibyanje neza. Ndagenda mpinga imirima ibiri ibigori n'ibishimbo neza, imodoka izi zibiri namanzi ishorera zinjira kwa mu rugo. Umudamu arambwira ngo hapa ni sawa. Abantu b'amaduka ndababwira ngo baye, namabwira ndakugurisha abashitsi baza barye, niturangiza duheze n'abandi ba pastori barye, hanyuma Imana tuyireke. Umva uko Imana izikora. Season iyi iheruka noneho ndazamuka mpinga imirima 7 n'igice, izuba ryama riva byose birapfa. Ariko ibyawe bwira uwo mwicaranye iti ibyawe byinjiremo, ibyawe byinjiremo, ibyawe byinjiremo. Nimukomere Imana amashyi menshi irazarangiza ibyawe byinjiremo. Ni system bimwe ubonye birapfuye. Ubwenge Imana yaguhaye ntabwo ari amashuri gusa. Umwese muri ahanga mufite ubwenge bwo kubaka isi. Abazungu bakaza tukaba ba manager babo tukabakorera bakadukorera twe. Ni mu minsi mike nzabakoresha abazungu. Uyu tibigiye mu bubiko ntimubyanditse kuri YouTube bijemo. Uyu nzaba manager w'abazungu mbakoresha, mbabwire ngo mbahaye akazi, zoza ngo hembizi nudashaka subira iwanyu. Tirima ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. None ubu nyine naguze ahantu ho guhinga, ubu guhindura system. Ubu ni ubunyobwa nibwo twagiyemo, kandi kilo cy'ubunyobwa i Bugande kiri mu 600. Ubu kera imbuto nareguze ejo umugore yambwiye ngo bazaje gutera ubunyobwa. Ndamukirizo umwicano mubwire ngo Imana izagusubiza mu byawe, ariko nturangare, koresha amaboko yawe Imana ikwagure. Nimukomere Imana amashyi menshi cyane. Rebeka ngo arangize Eliyazeri aramubwira ngo mama dada ukanipe maji ya kunywa. Aramubwira ngo hata na ngamia nazo nitazishotera. Ingamiya imwe akora ku Imana amaritiri zimwe arenze gutekereza. Umukobwa w'umunebwe ndiyo bikora. Ariko Rebeka kuko yarazi icyo akora, Imana yaramushize mu gikorwa cy'umutima wo kumenya igihe cye no kugira ngo ashe mu byiwe. Imbaraga zawe zizakwinjiza mu byawe. Imbaraga zawe abakobwa bawe bakubaka neza. Imbaraga zawe n'Imana yawe yotuma ubona bakwe beza. Imbaraga zawe zo kuramya no guhimbaza zotuma Imana iguheza bakuru muri Amerika. Imbaraga zawe zo guhimbaza Imana zo kugira umukire ukagira abakozi bize za university. Nimukomere Imana amashyi menshi cyane. Bavomeye ingamiya zose arazirangije. Ninde utavuga ko ari umugeni? Apana abageni b'ubu uri mu gusanga umuvuduko afite nukongera inzara kuzindi, kandi ugasanga urwara rurasa n'uruha rupima sinzi ntawe umukoraho. Gitakaza kirabaye uko ufite umuvuduko w'inzara, aho kugira ngo ugende Nyagatare ushaka amasambu uhinga inanasi, ukumurica yano muzakorogana n'abagabo banyu ibintu bizakomera. Nurangiza uvuga ngo yoje kubimenya ngo simba narashatswe none. Wewe Imana yaguhaye umugisha. Ibuka abanyafurika bapfuye, ibuka abanyarwanda bari mu butaka, ibuka abandi bakongomani n'abazungu bapfuye muri corona n'abandi. Iyi corona yabishe, ariko kugezana n'ubonye none turamenya agaciro kuko urumuye agaciro. Ugomba kubsha Imana igomba ugomba kubshaza igihe cyawe umusaruro. Uricaye gusa umugore wanje yarize ngo ndicaye mu rugo, ugakomeza ugakurikirana gusa Manchester na Liverpool, utakula udongo. Mugera kazi basha nimugire muke muracadukunze. Nimukomere Imana amashyi menshi cyane.